Ole in video wa chuanin oats cookie karon siam do na he recipe hi olsam me chi sel box si ani a tin atui boka tin karon siam tur hi ingredients ken the ang ber ani di ha kan soi masadu ani chuan ama sabera chuanin oats hi 2 cups kamang do na hi ka grind phot do na ni du chuan grind lo puna theya in kan grind hianin som der kher lo po in amu zwal pui are khanin atok thei tho bok ani ha kan du dan dan in ati thei ani ti chuan ka grind hi ka oats man ani a kan de lang ve no le re renga nga dora leitur a om reng ani chuan hi alo dip ta a I tuna dip dan hi dip dar kha chu ani lem lo ani chuan hetia an phut dar nuwa hianin maida amu 1 cup maida angvel ani atam zong hi chuanin ta hianin sugar powder katal dona sugar powder hi chini herdip kha ani maya hi 1/3 cup kha katel don ani avum lawin mo shoot kha katel dona chini ero hi chu mani du thlum dan ang tok tok khani mai sela thang ani awang khanin thlum lo tuk kha chu atui big len chuang lo ani chuan thadewin kan chaw polanga thadewin ka han chaw pol dona heta hianin half teaspoon kha baking powder kha katel don bokani hian thadewin kami pathum kha kan chaw pola kan chaw pol no a khanin pong nu te hi 2/3 cup kha kamang do na chuan kan thli chua ka bom nu te phan hi amu gold bom te khani me amani nei rem chanang ang kha an vek thei ani ti chuan 2/3 cup kha ka leilu ta a ka chaw pola zoi muangin ti khanin kan chaw pola ka lei zo vek nuwa khanin ka met do dani kutin mod hian kan han chaw pol tanga fiana han chaw pol ma sakhianin a ol sambi katia ge ma ngai dan chuan ti chuan ta hanin ka chaw pol deu thlek nuwa khanin kutin kanwai do na ni noi han ti khanin noi na sat em pokha ngai chuang lawa in bel bom tha thei tur khang kanwai do na chuan heta hianin butter kha ka kuta khanin kem kha kada anga ti chuanin khimi kan cookie siam tu cookie do mo oats cookie do a khianin kan ta bok do na chuan ta hianin he vanilla essence kha half teaspoon kha ka tel le boka adirim tui tu a khanin ka mang do na chuan butter kha kitia me khianin he alo nem em meya nem lutuk ang ma khana lang do na ni amai ro chu ki atok chi adona ta hanin butter kha ka kuta khanin kanwai pher anga ta khianin a me pol a khan ka mang do na ki a shan ba a butter tel shan pa ngai lo khan butter rim nam turin ti hian butter ha kan tel pa anwai na khanin kan phang pa ngal ani chuan di hian kan han chaw polanga kha tokin butter kha kem kha kan tel zeu zewanga fian te khatvel ba kha apum puya butter hi angai lem lo ani chuan ti hianin kan hloma kan da thari a chuan heta kan hlom chung hianin kan oven kha lo preheat la apoi me alawa minute som tel ka lo preheat ma sa ila chuan ta ha kan una tur a khanin kan da don ta a paper kha kan pha a chuanin ka hlum do na ni ka hlum don na khanin butter kha tlem ti kha kuta hang ka ta le zeu do na hlum pa khang kan noi pol pa le do na ni hemi a hlum len zong hi chu ma ni du to kha ani mai ya ma ni du tok kha na hlum len thei ani ti khianin kan hlumanga a phek thei angin te siam du chuan hi cookie cutter te bo a man thei a ma ni du shape ka kong khanin he chu a siam thei to ani khiang kan hlum charanga kan ke min ka phek deu anga chuan ti khianin kitia ang khiang ka siam do na tu na hi chuan ti hianin cookie pakwa lai kan lo nei ta a ti hian preheat oven a ur che kha kan lo ma mo ta a ti hian to na kan lo preheat zo to awangin kan lo urang kan ur hi minutes oven hi in an vek lo awang hianin minute som thuma janga minute som li hi atlang hui urangai chen ani chuan he hi
cocoa powder ani a o he achunga o khami kan biscuit siam kan cookie siam kha achunga khanin a chei na tur le ati moi nai tur le ati tui tu tur kha kan siam ve do na vo in chu he ka siam dan tu chu he cocoa powder ani a fian thum hi ka fian man hi nan fian ania ka tu mani du tok ni chela kan da tam du le kan siam tam de nga chocolate khamo ka chu kan thu ani chuanin kimi a khyang cocoa powder a khyanin sugar powder kha tablespoon khat ka tel do na chu kan cho polanga bo hute tenin kan cho polanga akhal moi tok akoi moi tok khanin kan cho bol mai do na ni ol sam lut tu kan hemi siam hi thil dang chang dang a te po man theya chong thoba te po ata bet theya ni hemi cocoa powder heta chi ni ne han cho bol bo hute ti ne na han cho bol cho koi hi mo a tui em ani a thum jong po hi du jong in ang lawa ma ni du tok a thum kha na ti mai thei ani ya kan chok tar don ani ti khyang kan lo chok ta char khami nu khanin alo koi moi tok ta a o he ta moi tok mo achunga han da po a moi tok ang ve khan alo om ta a ti chuanin kan cookie po kha hun alo zo ta a he 170 degree vela ka ur ani chuanin kan oven shim hi achung le hnoi hi ti sa ila heng cookie siama hi chona fu du baking ka sha ke ma experience atang chuan ti chuanin khami nu khan alo sadeu le ka wangin tlima anem thei jok nanin puan fai khan kan khu anga dai theng kha kan khak do na ni chuan he alo dai ta a tuna kan han hong chinanga kan han enanga pakhathi ka fa pai na ngen tlat meya kalo pele mana akwa kha pare ta lo ni ta ni chuan he alan dan chu ani a atui ve me ma a sel ka atuin ai mai na sel na hi ka mention du ani a tin chum deuh top ai hi chon he tianga te hian te hi lo ol sam ve le boka ti kha siam dan chi dang deuh hlek kha karon ko mu du che u chu ani chuanin hei cookie hi in china cocoa powder kan cho koi khanin kan chei do na achunga hian ka topping kha kan ti do na ni hei sarang hi kuwa pek na sarang ang chia ka mang mai hei hi piping bag kher kha angai lo ti karon en ti du wang kha ani chuanin heta hian achunga hianin khan mi ni china kan cho koi kha ka da anga chuan khami pang khanin cookie kha kan chei moi do na ni chei moi me ba ka ati tui le zual mema chuan hemi tuna karon siam kherlo po hi hemi cookie chunga hianin khoi zu te po a le theya du chuanin cream te po a man theya du kha a man thei ani a chei tak hi zu ka thiam lu tuk lawa nge ain in thiam zok vek karing ma ni design du da khan chei moi thei ani no panglom zong te po khan chei thei ani chei moi dan chang ka a umanga kha chu pai mo ber lawa tuna chuanin he a cookie akha achung kan lo entir chinang che unga he alan dan chu ani a he a min tha em mai ani a tui reu khop maya tin a shi sel na hi a poi mo ka tia kha ani khati zong kha tuntum video tan chuani se lo la siam lo te inom takin lo siam ve che ula inin che ka ring lo ani ka video te min lo en saka wangin kalom em